Mwabasore mwe mwirinde hano hanze, tugakangwe n'inzobe n'imihiro mu ijosi. Mwirinde mugira ubwenge k'inzoka, mwirinde mugira ubwenge. Imana yahaye abantu amafaranga, aho gushima Imana bakajana gusambana, none barwaye sida, none n'abarwayi n'ibisenzeke. Bavandi mwibizama agenda y'ibinyoma amwe atazasohora. Abantu ngo Imana yaravuze amagenda arabitse, ni mubikure muhereza aba bakora ama toilet paper bagire. Icyo Imana yavuze ntikiba kwikaratasi, kiba mu gukiranuka no kwera kwayo, kiba mu kwera kwayo. Ya Yesu basore igifaransa ntigihuye na Yesu, icyongereza ntigihuye na Yesu. Nimushake Yesu nibwo muzagira ubwenge bw'Imana. Timuzosana birabura, muzosana Yesu, muzosana Imana, muzandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Shimwe dushimye Imana kubana namwe abangana gutya, kandi duhuriye mu mwami kuko Imana yabishatse. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Umuntu wese muri mwe turamuha agaciro kamukwiriye, kandi ni mwiza mu maso yacu no mu mutima. Ubwoko bw'Imana mugubwe neza, amahoro y'Imana abe mu mitima yanyu. Kare nicaye ahantu nyuma kwiyumvira, tekereza ikintu. Nagitekereje mbikuye ku ntambara maze iminsi mbona kuri telefone z'abantu, ndapinguyu bakuraho agace navuze bagashira hariya, bagakura kandi navuze n'utwo abandi bavuze. Bakristo, umuntu wenda wabonye utwo tuntu n'inyifato zitandukanye, kumva twaradekonye abapasitori, muje mutubabarira. Ntabwo turi Imana yavuye mu ijuru, turi abantu barobanuriwe kuba pastori tuvuye mu bandi. Muje mutubabarira, niko bimeze. Hano hanze natekereje ikindi ku mbuto twera, turi abavugabutumwa zidindiza abantu zitandukanye. Nabwo numva nko kwihangana tukabana amahoro, bategereje ko Yesu azagaruka, dusengerana, tubabarirana, twihanganirana muri byose, tudasebanya. Kuko nsebeje tubusebeje nkanje, ubusebeje ubutumwa bwiza. Rero mbabwire tutazosangwa Satani yaratwitije turwanye ubutumwa bwiza bw'Imana. Nanone muje mutubabarira. Birumvikanye, Imana ibahezagire cyane, Imana itugirire neza. Twishimiye ubutumire Bishop yaratubwiye, turamwubaha niko umutima hameze, kandi tukamugira neza muri twebwe.
yatubwiye dusa naho twari tururiho tugahita tuza. Abazomubona bazomubwire ko tumushimiye cyane kandi ko ibyo akora tubiha agaciro. Imana ibahezagire cyane. Abandi bose muri rusange mugubwe neza mu mwami, maze tuganire ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Luka igice ni icya 9:23. Ubutumwa bwiza bwa Luka 9:23 cyangwa 23 kuko abantu bamwe bakunze kubivuga. Tubivugiye gutyo kugira ngo nabo batazimira, ahubwo bumva uko bashaka. 9:23 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorere umusaraba we iminsi yose ankurikire. Dusimbe dusome 28 muri icyo gice. Hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi aja gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru irarabagirana. Abantu babiri bavugana nawe ari bo Mose na Eliya, baboneka bafite ubwiza, bavuga iby'urupfu rwe urwagiye kuzapfira i Yerusalemu. Petero nabo bari kumwe barahunikiraga bakangutse rwose, babona ubwiza bwe burabagirana, n'abo bantu babiri bahagararanye nawe. Yesu nuko bagiye gutandukana nawe, Petero abwira Yesu ati, databuja ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe yawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Yabivugiye atyo kuko atarazi icyo avuga. Akivuga ibyo igicu kiraza kirabakingiriza, bakinjiramo baratinya. Ijwi rivugira muri ico gicu riti, nguyu mwana wanje natoranije, mumwumvire. Amena. Mwami Imana, udushoboze kuvuga ijambo ryawe kuko riri. Turinde impamvu yose yotuma ijambo ritabi ryawe. Ugaragare abantu bose bakugabane, uboneke bakubone, uhagere buri wese akwikorereho, utwuzuza umwuka wera, uduhere umunezero, ubuntu n'ibyishimo, uhindura ubusa imigambi ya Satani. Mu izina rya Yesu, amena. Yesu yabayeho kera cyane, kera rwose hatazwi. Ni ikintu cy'igisigabwenge, ni ikintu kidatahurika, ni ikintu ubwenge bwa muntu bwajyamo bugaheka. Yesu yabayeho kera cyane, mwumve ngo yabayeho kera cyane. Isi iyi mubona iremwa niwe wayiremye. Bibiliya iravuga ngo ibintu byose ngo byaremwe nawe. Imisozi itarabumbwa, isi itarabaho, yarariho kera. Bamwe ngo bamubonaga
umusatsi we ngo ari urwererane bivuga ngo nuwa kera. Bibiri iravuga ngo ntagira itangira ryo kubaho, ntanagira n'iherezo ryo kubaho. Nukuvuga ngo arazinze gutya. Ndagira ngo mubyumve, Imana ibafashe mwumve, ntagira itangira ryo kubaho, ntanagira n'iherezo ryo kubaho. Mu byaremwe byose nta kitararemwe na Yesu. Ibyaremwe byose nta kitararemwe na Yesu. Ndashimira Imana data wa twese, Bwana asifiwe, yansogongeje kuri Yesu, ndakira ubugingo buranyurwa, mpageze ndahambura ibirago ndarambya ndatura, ndashika ndicara ndanyurwa, nta nahandi ntegereje. Ndashimira Imana data wa twese. Bwana asifiwe. Yesu yabayeho kera naho Imana ifashe muhumve cyane, yabayeho byose bitarabaho, ibizwi n'ibitazwi, ibigaragara n'ubusa. Yesu yabayeho byose bitarabaho. Isi itarabaho, iyi isanzure ritarabaho, Yesu Kristo yahozeho kera. Abakorari bajye barimba ngo yahozeho, ni uriho kandi ni ugira gute. Yesu Kristo niwe byose bavandi. Yesu Kristo yabayeho kera cyane. Bibiri iravuga, Bwana asifiwe, ngo kandi icyo gihe ngo yari umunezero w'Imana, ngo yari n'ibyishimo byayo. Mwitangira mwikubitiro ry'imirimo y'Imana, ngo yayisigabira Yesu umwana wayo. Imana ngo iraterura igabira Yesu. Amena. Bwana asifiwe. Mwitangira iyi mikrofone sinzi naje no ngiyumva. Mwitangira ry'ibintu, Imana ngo yagabiye Yesu. Cyo gihe ni gihiki, ntabwo ari muri 19, ntabwo ari muri lede, ntabwo ari tibibaho. Ni ibintu ubwenge butokumva. N'icogi yari abana na se. Bibiri iravuga ngo kandi icyo gihe Yesu ngo yari umukozi w'umuhanga, yari fundi stati, yari umwika. Aba baganga muzamubona bize primaire biga secondaire, Yesu ntiyize we. Shahada zakalizaliwa nazo, shahada ubuhanga n'ubwenge bwe Yesu tiyabigize. Nukuvuga ngo iwe n'ubwenge, iwe n'imbaraga, iwe n'intsinzi. Duweze si cyubahiro ba Yesu. Hallelujah. Niwe waremye umuntu mu buhanga n'ubwenge bwe. Umuntu ni igice, umuntu ni igice. Ntaza yuma, ntaza honga, ntakeneye imvura, nta mizi,
niwe wavuze ngo nabeho abaho. Uwo ni Yesu umwana w'Imana. Haleluya! Niwe wagiye mu mizi y'imisozi ngo ategeka ko amazi azahora apfupfumuka avuyeyo. Nta cyuma yashizeyo, nta moteri, nta barinzi babayo. Isi zibiranduka, imisozi dore ndishira, impande izovuga, inzuzi zigitemba. Niwe wazibwiye ngo wanzuzi we uzozuga umutembe. Icyo gihe yari ahari, yari umukozi w'umuhanga kandi yari umunezero w'Imana. Haleluya! Niwe Bwana asifiwe. Wachiriye uyu muyaga muzabona inzira. Niwe ni Yesu umwana w'Imana. Niwe woha inzira. Niwe sinzi mwirema yaratwihereranye atugira ukundi adutandukanya n'imbogo n'intare. Nuko atugira nkuku tubaye ibyaremwe bishya. Kandi ibyo byaremwe byaremewe imirimo myiza muri we waza utugira uko. Muri Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Warangize Yesu. Amaze gukora byose ngo abona ko ari byiza. Satani iraza itera Adamu na Eva, irabatsinda. Imaze kubatsinda, imaze kubanesha, imaze kuzana ibi byago muzamubona, imaze kuzana ibi byose mubona bituremerereye. Ngo Imana igambirira kwigarurira umuntu. Imana igambirira kuzimurura ikiremwa muntu cyazimiye. Imana igambirira kongera kwiyunga n'umwana w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo niwe muhuza w'Imana n'abantu. Niwe muhuza n'ubuhanga bwe. Niwe wenyine. Inganzi zirimo, amapfizi n'intama birimo. Niwe wenyine muhuza w'Imana n'abantu. Ni nawe nzira iva mu isi igana ku Mana. Niwe kiraro, niwe rembo, niwe nzira, niwe kuri. Nta ujya kwa se atanyuze muri uwo Yesu umwana w'Imana. Nta yindi nzira ibaho, nta yindi nzira ibaho. Haleluya! Imana yari hariye umuntu hano hari umworera w'ibirometero n'ibirometero. Iwabo w'inyamaswa zihuma, igihugu cy'icuna gicuza umwijima, amababa y'urupfu yaragitwikiriye. Yesu araza ahagararamo hagati. Bwana asifiwe. Atega amaboko gutya umwana w'Imana, aravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe, nije nzira n'ukuri, nta ujya kwa data. Haleluya! Nta ujya kwa data, nta mujyane we, ni muri Yesu. Ni muri Yesu Kristo. Niwe, ni muri we. Bavandi, ni mwumve muri uwo. Niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe shusho y'ubwiza bwayo. Bibiliya iravuga ngo nta muntu wigeze kumenya Imana ntawubaho, nta n'uwayibonye. Ngo keretse umwana w'ikinege uri mu gituza cyase, niwe wamenyekanishije Imana. Ngo jambo yabaye umuntu. Haleluya! Ngo abana natwe tubona ubwiza bwe. Ngo yakuri imbere ya senkikigeji. Ngo abandi bose bamwimaga amaso. Ngo bagatekereza ko yakubiswe n'Imana. Ngo agacumitwa nayo. Nyamara ngo ibicumuro byacu nibyo yashenjaguye. Haleluya! Niwe! Twagize akaga muri iyi myaka. Ubutumwa bwiza bakuramo Yesu, hasigara ibindi bitakiri ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza si amakuru yanjye, si ay'abantu. Ubutumwa bwiza ni amakuru ya Yesu. Bibiliya nta kindi kirimo. Haleluya! Bibiliya ivuga amagambo abiri. Bibiliya
uhereye mu itangira ukageza mu byahishuwe kavu, nta yandi makuru abamo. Ntiyarimo amakuru y'amazu, nta makuru y'amafiyansaye arimo, nta makuru y'inka arimo. Harimo amakuru ya Yesu gusa. Harimo amakuru ya Yesu gusa, umwana w'Imana. Harimo amakuru ya Yesu, umwana w'Imana. Nicho gituma bivuga ngo habari njema inatembea ulimwengu. Habari njema, haleluya! Amakuru ya Yesu, umwana w'Imana. Na amakuru yonyine gusa ya Yesu harimo. Niwe munezero wacu. Niwe ngo waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa. Yesu yabiduhereye ubuntu nta kiguzi dutanze, amaze kutubabarizwa yamibabara itangaje. Bibiliya iravuga, haleluya, ngo nuko tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Turaganira inama zibiri nitumara dutange amena dusenge. Bwana sibi. Nama ya mbere yabereye mu ijuru. Mani hamagaza abantu, rero yamagaza abamarayika, yamagaza Yesu, yamagaza umwuka wera, ngo yicara kuri ya ntebe yayisumba izindi zose. Ngo iravuga ngo ese ninde wocungura umuntu? Bibiliya iravuga ngo mu ijuru ngo habura bakora kuri Gaburiyeli ati abamarayika abakerubi ngo marayika arangurura mu isi, ijwi ryumvikana iburasirazuba, riromonga n'inyonga n'amataba, ngo rirahetura rikubita iburengerazuba. Ibyaremwe n'abaremwe ngo byose bizunguza umutwe. Biravuga ngo tutwo bishobora. Haleluya! Ngo yongera guhamagara ngo ikuzimu haritaba hari Kristo. Imuhengeri iriya pfo kuri Maguma, iriya pfo kuri Sharpo, iriya pfo kuri Voruka, ngo haravuga ngo ntacyo twoshobora. Bibiliya iravuga ngo bituma Yohana agira gute? Ngo ararira. Wirira Yohana wirira, dore umuryango wa Yudaya. Muzi gituma aba bahungu baza bakata utwo twavuze nuko atari ibya Yesu tuba twavuze. Turyo baza bakata nuko atari ibya Yesu. Nta cya Yesu bokata, nta cya Yesu bobona aho bahera. Birya tuvuga n'ibyacu by'ibinyabanga, n'ibyambaye ubusabi. Haleluya! Amen. Bwana Yesu. Bibiliya iravuga Bwana Yesu. Mbwishwe rivugira kuriya. Marayika waravuga ngo wirira Yohana we. Wirira Yohana we. Igishitsi cya Dawidi. Intare yo mu muryango wayo. Ngo aranesheje. Haleluya! Ngo abone yicaye kuri ya ntebe, ngo igitabo cyari mu kuboko kwa, ngo abone umwana w'intama w'Imana, ngo usa n'uwatambwe. Bwana sifiwe. Haleluya! Ngo abone umwana w'intama w'Imana, ngo usa n'uwatambwe giheke mu kwa kane se, mu kwa gatatu. Kera ryari, ngo usa n'uwatambwe. Haleluya! Ngo araza, ngo afata cya gitabo, ngo amene ibimenyetso, ngo mu ijuru nakarikire hariya ubwenge burashira. Bibiliya yavuze ngo abamarayika, ngo izovu, ngo gukuba izindi nzovu, ngo nuduhumbagiza, ngo nudufumbi, ngo barahaguruka, nukuvuga ngo ijuru ryose uko ryakabaye. Duheze sicyubahiro. Ngo abantu bose ngo bamwimaga amaso, ngo bagatekereza ko yakubiswe n'Imana, ngo agacumitwa nayo. Bwana sibeza yambura ubumana, ararambika hari, ngo arangize, ngo akauchukua mwili huu wa zambi. Hakujali utukufu na heshima za Mungu, alikuja duniani ili sisi. Hakujali utukufu na heshima za Mungu, alikuja duniani ili sisi tuokoke. Haleluya! Timawe! Lefe, ngo yambura ubumana, ngo aterera hari. Bwana sibiwe. Ngo yambara
ngo ahinduke intama, ngo ahinduke umunyamibabaro. Hari warembye aravuga ngo umunyamibabaro ngo ni izina ritse. Abana ni ba Joli, ba Immaculée, abandi ngo ni ba Ketia, abandi ngo ni baravuga amagira ke bose uko bavukana. Kennedy, Kefa, Ketia, Kerenke, Kieke. Ngira ngo nazakinduza rimwe. Ariko biravuga umunyamibabaro izina ritangaza. Tuweze si cyubahiro ba. Hallelujah! Amen. Timawe! Aya. Ariko Yesu we. Warakoze Yesu mwana w'Imana. Warakoze kuza kunkiza itabi. Warakoze kunkura mu mwijima w'ubuhehesi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hashimwe Yesu. Hashimwe izina rya Yesu. Hashimwe Yesu munyembaraga. Hallelujah! Tima! Warangize ngo yinjira mu kindi cyumba ngo yambura icyubahiro. Yambura icyubahiro asigara gutyo. Zero. Nukuvuga ngo yambuye ubumana, yambura icyubahiro ngo yambariki. Sinzi. Bibiliya yavuga Yesu aze gupfa. Yarasenze muri Yohana 17 aravuga ngo data nakubahishije mu isi. None ngo ndasubira iwawe. Ndasaba musubize cya cyubahiro ngo nahoranye. Hallelujah! Kerawe! Unsubize cya cyubahiro data nahoranye isi tarare. Unsubize cya cyubahiro. Bwana sifiwe. Ngo Yesu akimuterese gutya. Kavu. Ngo isi arakimutereye gutya amaze gusenga. Ngo arangize ngo ahita tumiza mu muzani cya cyanda cy'indogobe. Cyari kikwiye kumenyerezwa amezi 12. Ariko ngo kibonye ari Yesu ngo niki ngo niwe ndogobe y'inyamaboko. Ngo yahitamishijwe umugongo ngo igeze kuri Yesu. Ngo yahise ku mugongo. Ngo Yesu arayurira. Ijuru riromongana, imisozi iratwagara, ibirwa bishira hejuru. Abari mu murwa bahamiriza bose bararirimba ngo Hoziyana, Hoziyana, ngo ahirwuje mu izina ry'Uwiteka. Hoziyana ngwino mwana wa Dawidi. Hoziyana ngwino mwana wa Dawidi. Hallelujah! Hoziyana mwana wa Dawidi. Hoziyana mwana wa Dawidi. Amen. Hallelujah! Hoziyana Dawidi. Ariko Yesu we. Andu masaki salari boya. Etu koso. Ngo abafarisayo babwira Yesu ngo bwira abigishwa batuze badusanze mu materaniro apana kavuyo. Ngo arababwira ngo izi saha ngo nta kintu na kimwe gisigaye kwisi. Ngo ababoceceka ngo naya mabuye niyi migogo ngo yo kwaturikaniza. Nukuvuga ngo byahanze nyiricubahiro yabisubiranye. Nyir'ijambo yabisubiranye. Hallelujah! Hallelujah. Icyubahiro, ukomera, ubutware, ubushobozi nibyicaye kuri ya ntebe n'umwana w'intama w'Imana. Bwana sifiwe. Turangiza Yesu niho twasomye ngo ajana abigishwa batatu. Munumvire namwe ikintu cyantangaje ngo ajana Petero na Yohana na Yakobo. Ngo bazamukana mu mpinga z'umusozi. N'umusozi bazabita ngo n'umusozi wo guhindurirwaho. N'umusozi n'umusozi wo guhindurirwaho. Ngo Yesu arawuterera. Iyo mugiyeyo imodoka zibasigiriye epfo, ibintu byose bigasigaririya. N'umusozi ni ikirenga. Nukuvuga ngo muzamuka izuba rikabakubita mukazamuka. Aha ni mu bibaya by'i Galilaya, hariya ni Kaperinaumu iriya kure cyane. Aha niho Debora yatsindiye Sisera. Aha ni Harimagedoni. Aha ni mu bibaya bigana Sodoma ni Gomora. Aha ni mu bibaya bya Hezekiya. Hariya rura ruhande ni Yerusalemu iriya. Nukuvuga ngo n'umusozi urengeye. Aha imbere yawo ni ku musozi w'i Karumeli. Yesu ngo arangize aterera wa musozi. Arawuzamuka. Ajana abigishwa batatu. Hallelujah! Hallelujah! Timawe! Ngo barangize igitangaza cyabaye ngo bagitangira gusenga ngo udutose turabatwara. Mwumve namwe uko byabaye. Reka mbabwire bavandi, uri mu gutekereza udutose tugutwaye muri iki gihe ari amahoro. Reka mbabwire iri jambo bavandi. Niba mutazi gufunga defense yo kudaseba,
n'ukwirinda ibyo bitotsi, kuko muri ibyo bitotsi nimwe abantu baza basebera, nimwe abantu bandurira sida. Imana yahaye abantu amafaranga aho gushima Imana bakayajyana gusambana, none barwaye sida, none n'abarwayi n'ibisenzeke. Mwabasore mwe mwirinde hano hanze, tugakangwe n'inzobe n'imihiro mu ijosi. Mwirinde mugire ubwenge k'inzoka, mwirinde mugire ubwenge. Biblia mu gitabo cya Hosea ngo umuntu nabura ubwenge Imana izogira gute? Izamureka. Uzirega ko wasambanye ariko sizoguma amaraso iguseregetane n'umugore n'abana, ubwo yabupfuka iminwa imeneke, dutangire kukuvuga dutera urugambo hano hanze. Ariko Yesu yaravuze ngo abo data yampaye. Haleluya! Moses korora yaravuze ngo hakika ngo mbele za Mungu ngo ujana wangu haujue dunia, ngo ubusore bwanje ntibuzisi, ngo nilipomwamini Yesu ngo hata sasa Moses ni yule. Ya turimo gutangira kubwiriza abantu bagatangira koherezanya za message tubohereza hano hanze. Muze mutubabarira babandi, muze mutubabarira, tugeze mu bihe biri Pawulo yavuze. Tuweze sicho bajoba. Haleluya! Timawe! Ando masaki salari boya. Iyo grupisha gushira, iyi tsinda rije gushira. Izarigera mu masengesho gashike ntirisenge, rikamara ryama ngo kungwa Imana yatubonye. Bakagira ngo guse kuryama ko mu cyumba nuko imuhira kuratandukanye, ikimenyetso hose uzobyukana bucuku n'ingonera ni kimwe, niko kuryama muri hoteli nta haruta handi. Biblia ivuga ngo nyamara bera baryo ngo bahora bari maso. Amen. Babwira umwami ibyaryo. Haleluya! Ngo Nazarirengere. Mu ntambwe zo gusubira inyuma, iya gatandatu iravuga ngo nuko umuntu atangira gukunda kubana n'abakunda iby'iyisi, abanywa b'inzoga n'abasambanyi, nibo bajama, nibo bicarana, nibo batemberana, abageze muri sixième de retour, abasigaye gatatu ngo yicurire mu ruzi ruzomutembana. Niyo ntambwe ya nyuma ngo akarimbuka zize kwishuka kwe. Kwishuka nige umuntu azavuga ngo n'uw'Imana kandi atari uw'Imana. Kera nari mu isayo y'ibyaha ngira ngo ndi uw'Imana, ndi mwiza we, nyuma ngo nagize gute we, nyuma nasanze ngize gute. Imana yanje yarandokoye none yo singiza kuko yankije. Bwana sifiwe. Hashimwe Imana. Amen. Yambwiye data wa twese ngo uzubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Iyo ni Imana apana makuru. Ndahimana yampamagaye yarambwiye ngo uzubwiriza ubutumwa bwiza. Ngo amaraza umusaza umurutuye nguyu aranshika gutya njana inyuma y'urusengero, aranshigeze arambwira ngo uhumure ntacyo uzaba, ngo uzuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ya murinzi we, barinzi mwe, nimubwira abantu ko bugiye gucumukiza kazi. Barinzi mwe, haleluya! Nimuvugiriza inzogera basinziriye bakanguke, nimuvugiriza inzogera abasinziriye muri isi bakangurwe n'ibirindi yo kugaruka kwa Yesu. Nguriya aje kujana itorero, oya ntibigitinze, nguriya ndamubona, nguriya muzuko tumeze tosima. Nguriya araje mu gitondo message, umuntu umwe yarambwiye yaza koresha rwanje na adoration ngo atange yamena yamasanga ama message abajamaze féminin y'abajamani jamaze français de la Ligue ramassable nouveau académique. Bwana sifiwe. Yamasanga za message bamwandikiye ziyimperuka na Satani, ariko hano mu materaniro nguriya araje. Biblia yavuga ngo ibyo byose barabikora ngo nkabihorera. Haleluya! Andu masakisa wayi. Ariko Mana yanje we, ariko Yesu we andu uyazanga uzalari boya we. Tegereje umwami Yesu kwa zaza. Dutegereje umwami Yesu kwa zaza. Turamutegereje ko Yesu azaza. Tayini mpamvu hari Bwana sifiwe.
ya intambwe ya gatatu yo gusubira inyuma kw'abantu ngo nuko batangira kwitandukanya n'abakristo bakijijwe by'ukuri, akumva arabarambiwe, akumva si nomero ze, akumva si muduye, agashaka ibi bayanke baha mu mujyi bose, ngabo aho icyayi kiri, ngabo ko baranyeregeta ko baraturumbuka. Bavandi ni muri gatatu ko gusubira inyuma. Ariko Dawidi yaravuze, haleluya we, ngo narishimye cyane, ngo ubwo bagiraga gutawe, ngo ubwo bambwiraga ngo tuje mu nzu y'Imana, narishimye cyane bavandi. Haleluya, Bwana asifiwe. Bibiri iravuga ngo ahirwa abafite mu mitima yabo izira zigana i Siyoni ku Mana. Ariko abakristo bazasiba kutubana, ni gute umukristo asiba amateraniro? Icyo sigitangaza ba, ni gute umukristo asiba amateraniro? Ni gute umugabo azasiba washika ntuvuge ngo ndahumiwe, nahuye n'uruva gusenya, uzugira umugore usiba amateraniro, cyumve ko muri isi wahuye n'ubuhanya, uzugira abantu badaterana, cyumve ko ishano ryaguye. Yesu ni furaha yangu, amejaa pendo kweli. Yesu Bwana asifiwe. Kakubwire umunezero w'inzu n'uw'iparsele uzuja nk'ahantu kamwe kandi apana mutima aha mu bwongo. Sinza kantu uza wihererana umuntu akagira ngo yanezerewe, mukanya gato akamababara nk'uwenda gupfa, cyangwa bakayimuburanyaho. Naho umunezero wa Yesu tuba mu bwonko, tubona mu nsariro, tunaba kuri kanabera uraha, sinzi uko azagira karirimba we. Yesu ni furaha yangu we, Yesu ni furaha yangu we, Yesu ni nta hantu mfite inzu kandi nta susi mfite mbarahiriye Imana, haba naho worambikira injanja rimwe nta kazi ufite, ndapanze siko bimeze. Ndawe nsabye uyu mutima imbere y'Imana izoca imanza, ndakeye umutima n'umweru kurutari, nta rubanza rundiho. Nijoro ndarota amakorasi, ndarota Yesu yaje kujana itorero, ndakindi tajibiri impana mu mutima. Haleluya we, jema lo Bwana asifiwe. Ngo arangize Yesu, ngo ajana abigishwa, ngo nibaze bihererane, ngo bagishika bamatangira gusinzira. Abantu basinziriye gute? Musinziriye mutepete, ngo udutotsi turabatwara muri kakanya. Haleluya, Imana ngo ikora igitangaza isi itaramenya, ngo yohereza Mose, ngo yohereza Eliya, ngo bamabaza gutya baba pedale tutaota mabawa tutaruka kama ndege wangu, ngo bamabaza bagota Yesu mwana w'Imana. Haleluya, ngo Yesu yicara aha, Mose yicara aha, Eliya yicara aha ngaha, ngo batangira kuganira. Baramubwira ngo turaganira ibintu bitatu, ordre du jour, kandi nta diveri. Nubona mu nama y'ikanisa bagusabye amadiveri, ni amatiku kera bayinjiye, ni amatiku niyo diveri. Ni ukuvuga ngo nubona bagusabye diveri, ngo umuhudumiye Imana ihagarare ku itorero ryayo. Ibo babwiye Yesu ngo nta magambo atatu tuganira atongereka ikindi kintu, ngo Yesu ahimbaza se. Duheze Yesu icyubahiro, turi kumwe namwe. Haleluya, amen. Mbabwira ayo madiveri ko ari atatu, tuzamura ibiganza duheze Yesu icyubahiro. Kandi umusaza Mose niwe wazuvuga ngo yabayeho kera imyaka n'imyaka Eliya atarabaho. Eliya nawe ngo yatunganijwe no kubaha ibyo Imana yabwiye Mose, ngo amagambo yanje n'uyitondera Eliya, ngo nzabana nawe kugeza gupfa. Kandi nayo yabwiye Mose. Eliya ngo aravuga ngo simvugo hari muzehe. Bwana asifiwe. Bati ngaho terura ijambo, ngo aravuga ngo namagambo atatu tuganira. Ngo batangira kuganira, uzwi ntyantangaje, ngo ba Petero ngo bari badorongeye mu dutotsi babagona, ariko ngo n'ivya bindi bazabita ngo byimbona mwoko, ngo baza bumva a e i o u, ngo bari badorongeye ariko batamba, ngo bahabakurikirana ikiganiro uko cyakabaye. Byarantangaje namwe. Mu ndimi ya Selemani hazavuga ngo nari nsinziriye, ngo ariko umutima wanje wari maso, ngo nashatse umukunzi wanje, ngo ndamushaka ndamubona, ngo ndamufata nanga kumurekura, ngo mugeza mu cyumba cya mama wanje. Haleluya, amen. Ya we, wari wabona ubwiza bwa Yesu, wari wumva Yesu,
umugore witwa Rita yarantangaje ngo umunsi umwe aranezerewe mu gitaramo nta bantu bahari, ngo aravuga ngo umwami Yesu ngo usogongeze gatoya ngo kumwibabaro wageze ku musaraba, ngo umpishurire gatoya ngo kumwibabaro wageze ku musaraba, ngo atibuka gati ubwo ke yasenga ngo kamukomeretsa mu gahanga ariko butari cyane, ngo gaheraho karatondohera ngo kaviramo kanseri, ngo araruhahoboka gahanga iki kirahoboka gifatwa aha mu bwonko aribura, ngo yagazaribwa uburibwe butaraba kwisi, ngo akiterera akicikinya, ngo akabwira Yesu ngo ese mwana ngo ibi nivyo wambwiye, ngo Yesu akamubwira ngo akubonye ni gatoya ngo kumibabaro nagize ku musaraba, ako ni gatoya ngo ihangane, ako ni gatoya kumibabaro nagize ku musaraba, ako ni gatoya cyane ugereranije n'imibabaro nagize, ako ni gatoya cyane. Umuhungu witwa Sadu umuhinde ngo amaze kwizera banyirarume na famiye baramuteterana, bagiye baramutuka baramusebya baramwandagaza, ngo yumva atazagira agahinda n'umubabaro ntiyarakigira nyina, ngo agambirira kwiyahura mu gitondo kare, ngo aravuga ngo reka aje ahantu ngo asezere, ngo aje mu cyumba wenyine aricara mu mwijima, ngo aricara ngo ategereje ko mu gitondo ajya kwitegatire zanyuraga munsi y'iwabo ngo zigatambuka saa 11, aravuga ngo ndahita nipyonga munsi ngo aho kure ku Yesu namenye kubera intimidation z'abapfumu, kubera intimidation z'abahindu. Amen. Aravuga ngo nimekwisha kupatana na Bwana. Paul Carpe yaravuze ngo mfite imyaka 60 ngo Yesu twagendanye nkiri umusore ngo ntarampemukira, ngo nije utangira kumuhemukira none bavandi none hani olohemukira Yesu, olohemukira Yesu. Sadu muri wa mwijima pastor ngo yaricaye ngo aratekereza Yesu, ngo agejeje saa 9 ukuri kw'Imana, ngo yatunguwe n'umuco w'igitangaza, ngo ahanga amaso mu gisika, ngo abona Yesu yambaye imyenda yera, ngo abambije amaboko, ngo ahagaze mu gikuta, ngo aramubwira ngo Sadu mwana wanje Bwana asifiwe, ngo humura ndi kumwe nawe, ngo kandi warambonye, ngo nanje narakubonye, ngo izina ryawe nimweze cyubahiro. Hallelujah! Sadu ngo agiye kubwiriza mu Bwongereza, umugabo ngo aramwitegereza mu doktere, aravuga ngo ntiyemeraga Imana, ngo haba n'ibyo Sadu yamubwiye sibyo byamukonvense, ngo ariko yitegereje Sadu, ngo hirya amagambo ye, ngo hirya y'ubuhanga bwe n'ubutyoza, ngo yabonye ikindi kitari amagambo, ngo yabonye Yesu. Aravuga ngo nakiriye Yesu, aravuga ngo nakiriye Yesu. Bavandi abantu nibakubona babona Imana, abantu ndibagarurwe n'ijwi, bagarurwe na Yesu, abantu ndibagarurwe n'ubuhanga n'ubutyoza, nimweze cyubahiro. Abantu babone Yesu, abantu bumve Yesu bavandi mu buzima. Mu gitabo cya Yesaya kandi haravuga ngo abakobwa b'i Yerusalemu ngo amaso yabo yuzuye ubwerusi, ngo bareba n'ubwerusi, ngo nimbone zabo ko zihindukira, sinzi ni pya ni wa mugore w'izaduka ngo bari mu mayira abiri, ngo ntaregama mu nzu, uzoreba abagore bose bataba mu maso, sinzi ibyo bazababaho, sinzi ntaba mu nzu, saa 2 bayagiye, saa 3 bayagiye, saa 4 bayagiye. Ni umugore w'izaduka wanditse mu migani ngo bari mu mayira abiri, abameze kakujya kwiki ngo nabonye umusore utagira umutima, ngo yamukurusha akarimi ke kareshe, ngo aramubwira ngo umugabo wanje yarazindutse, ngo ngwino twinezeze, ngo uburiri nabusashe, ngo buriho kandi namudarasini n'ibihumura neza, ngo ngwino dusoza umunezero wacu. Ngo uwo muhungu yamukurikiye, ngo kikibasa kija kubagwa kitabizi, ngo kinyoni ija kugwa mu mutego. Hallelujah! Ngo babwira Yesu ngo turaganira amagambo 3 turangize. Irya mbere ngo baramubwiye ngo turavuga hejuru y'urupfu rwawe, irya kabiri ngo turaganira ngo hejuru y'imirimo y'ubutambyi uhereye kuri Aroni wa mbere ngo ukageze kuri aba bantu, ngo irya gatatu baramubwira ngo turavuga ubuhanuzi bwose uko bwakabaye, ngo ba Petero baza bategera bariyo mu dutotsi, ariko twatundi twimbona mwoko sinzi yo bari bageze, ngo bakihinduza ariko bari mu gatotsi, ngo Yesu yari yanze ko bakanguka vuba, ngo banze bategere neza ikiganiro ko cyakabaye. Bwana sifi ngo barangize Mose aterura ijambo, ariko Mose we kwizera ngo niko kwatumye Mose yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, ngo kuko yatekereje ko gutukwa muhora Kristo ngo bimurutira ubutunzi bwose. Mose ngo aterura ijambo, ngo aramubwira ngo ikindi cyose yadutumye ngo yamaze kugutanga mu maboko y'abanyabyaha,
ngo Yesu aravuga ngo yego sindi hano ngo nkora ibyo nshaka, ngo nzakora ibyo data yantumye, nzakora ubushake bw'iyantumye. Iso yamaze kugutanga mu maboko y'abanyabyaha, uzogambanirwa, bazokwambika ubusa izuba riva. Aravuga ngo yego, ngo ntibibuko nshaka, bibuko data wo mu ijuru. Haleluya! Haleluya! Ngo bamubwira imibabaro n'urupfu, bamubwira na cya gikombe ya zaidi aliyofusa ile atapoachwa hata naye Mungu. Hakwishara ntangaje Bwana sifi. Ngo muterura amagambo baramubwira ngo barangize, nimwumva akakantu ngo Mose asubiramo kandi ngo aramubwira ngo ubwa kabiri ngo imirimo n'ubutambi byose byasuraga wowe, ngo niwe mutambi mukuru ruta bose, uraruta Melikisedeki n'abandi bose. Ngo ihene n'intama zarapfuye zasuraga wowe, imfizi n'inka z'amariza zasuraga wowe, inkota yatambaga ngiyi. Ngo bakorere mize yose uko yakabaye, baramubwira ngo endi cyubahiro ni cyawe mwana, akira ishimwe ni ryawe mwami Yesu. Ngo bamuhereza imirimo y'ubutambyi yose uko yakabaye, yose uko yakabaye. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo byose birarangiye, nta kindi gitambo gikenewe, Yesu yarabirangije ku musaraba, nta kindi gisigaye, Yesu yarabirangije. Turangize ngo Eliya araza aramubwira ngo abahanuzi bose mwana ngo niwe bahanuraga, Yesaya ni wewe yavuze, Daniyeli ni wewe yavuze. Reka ngirembaze akantu gato dusenga Imana. Bavandi, ubuhanuzi dufite mubwo Eliya yakoreye remize nabwo burimo, nabwo burimo. Bibiliya ivuga ngo bazabona ishano abavuga ngo Imana yavuze, Imana itavuze, Imana itavuze. Mbabwire akantu gato kaje kamayeri ino ndikarahagera. Baramugushaka gushingira abahungu n'abakobwa bakamabwira ngo Imana yavuze, ngo fungura telefone ngo message igiye gutibuka. Naho bapanze undi ugiye kuyohereza, umukobwa wari wananiranye akamayemera umuhungu, bashika mu rugo agasanga yari ihenze cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana nta makuru ifite y'amafiansaye, amakuru ifite na ya Yesu wapfuye akazuka. Amakuru Imana ifite na ya Yesu mwana w'Imana. Yesu Kristo Bwana wangu, ngo Imana iravuze ngo muri amahuzo, ngo muri iyo myenda yawe abagore bakamarengera ku myenda uko Imana yabaremye. Imana yahe bavandi, ngo Imana iravuze ngo muri myenda bagukore deliverance. Imana yahe. Eliya araza ngo abwira Yesu ngo abahanuzi bose ni wewe bahanuraga, ni wewe wenyine, ni wewe mwana. Uhereye ku wa mbere ukageza kuri Malaki ni wewe bavuze Yesu mwana w'Imana. Bavandi mwibizama agenda y'ibinyoma amwe atazasohora. Abantu ngo Imana yaravuze amagenda arabitse ni mubikure muhereza aba bakora ama toilet paper bagire. Icyo Imana yavuze ndikiba ku ikaratasi kiba mu gukiranuka no kwera kwayo, kiba mu kwera kwayo. Aliyahidi atatenda, yarasezeraniye igende kigera izabikora idasabye abantu, nta gitekerezo. Duweze sicyubahiro ba. Haleluya! Tema! Bwana sifiwe sana. Ngomwe namuzi. Yabwiye umukobwa umwe ngo watinze gushaka, ngo Imana yarambwiye ngo bagukore deliverance hafi saa moya. Ngo none ngo Imana irambwiye ngo saa moya nizijya kugera tushinyuma mu makaratusi ngo niho ngukora deliverance kandi ngo urakura nk'imyenda. Umukobwa aragenda ngo aje kuhagera rikanga, aragaruka abaza umuntu mwatiwe runaka arambwiye ngo nza nkore deliverance kandi ijoro ryabaye nambaye ubusa, muza muhendwa mubona. Ndagira ngo mbabwire bavandi, Imana sibiyo. Imana yatanze Yesu niwe muhuza w'Imana n'abantu. Shaka Yesu uzobona Yesu, shaka Yesu. Haleluya! Haleluya! Shaka Yesu uzabona Yesu. Ukimupata yeye umefanya nini? Haleluya! Amen. Ukimupata yeye umefanya nini? Umepata vyote.
niwe bwenge bwavuye ku Mana. Iyo udafite Yesu sinzi ibintu bazabakora. Yes. Umwana wawe ngo Imana irambwiye umuntu wese nazana urufaranga runini ruri muri portemone yiwe. Umugabo umwe yamasora $100 barasenga ngo amare yamaze umudiyakoni ararenga ngo amara atebe nimumve ko rwanjengeye kugenda bati wirinde imivumo itagufata kera rwarangiye. Jewe narutanze ngo musengere sinavuze ngo murujane rwarangiye. Aravuga ati jewe ndanyazwe. Jewe sa materaniro ndanyazwe kabisa. Nari ndanze ngo barusengere rubaye ibyo kurujana bararurenganye. Ndagira ngo mbabwire Yesu niwe bwenge bw'Imana. Nugira Yesu azaza mu mutwe agahinduka ubwenge, agahinduka ibitekerezo, agahinduka kwezwa. Haleluya! Akaduhuza n'Imana. Ariko Yesu we azaduhindukira ijuru, akaduhindukira ubugingo, akabubuzima. Ariko Yesu we dizangoza lima yawe driseko andu moya dobo izarikase. Yesu basuri igifaransa ntigihuye na Yesu, icyongereza ntigihuye na Yesu. Nimushake Yesu nibwo muzagira ubwenge bw'Imana. Timuzosana birabura, muzosana Yesu, muzosana Imana, muzandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nimugira ubwenge bwavuye ku Mana. Nimugira ubwenge bwavuye ku Mana. Mugira ubwenge bwavuye ku Mana. Ubuhanuzi bwose bwavugaga Yesu. Ibitambo byose byavugaga Yesu. Ubutumwa bwiza nta bitekerezo by'abantu, nta makuru y'abantu. Ubutumwa bwiza bw'Imana ntabo hanze bubujamo ngo babujagate ngo bagire icyo bazogayamo, kuko Bibiliya ivuga ngo ryaravugutiwe ngo ni rizima ngo ryaremewe hose ku isi. Nimumve hasi dusenga Imana. Twizera Yesu tuzabona cya gitondo, igitondo cyiza n'umunezero. Umugabo umwe yabwiye umugore ngo naze baje ku isoko guhaha, afata amababi y'igiti ashiraha mu mufuka. Ngo kwizera kuramubwiye ngo aya mababi ngo arahita ahinduka ifaranga. Umugore atangiye kwitora ibyo bahaha, tese bimeze gute? Umugabo ngo yareba agasanga biracyari amababi, barinda batahara amababi. Yesu Kristo ntabwo ari amababi y'ibiti. Nimushake Yesu wenyine wavuye ku Mana. Ba Kristo nimushake Yesu wavuye ku Mana. Ese niko bimeze? Ukimupata yeye umepata vyote. Ukimupata yeye umepata vyote. Ukimupata yeye. Ukimupata yeye. Ukimupata yeye. Nimushake Yesu yinjire mu mago, yinjire mu mitima, yinjire muri korali, yinjire mu buzima. Haleluya! 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 Yes! Yinjire mu itorero. Yes! Yinjire mu ivugabutumwa Yesu. Yinjire muri korali, yinjire mu nzego zose. Afata ibyishira hejuru, abikubite hasi, agomororera abantu Kristo umwana w'Imana. Amen. Agomororere bose. Amen. Basange Yesu umwana. Amen. Mwami Yesu, nagushimiye Mana y'imbaraga n'amahoro. Asize ubwiza yarafite, ishishije bugufi. Mwami Yesu, wasize icyubahiro ku bwacu. Uganiriza abapapa n'abamama baraha, uganiriza abahungu n'abakobwa, ubereke icyo wabakoreye Mwana, ubabwire icyo wabakoreye ku musaraba, ubabwire ikamba ry'amahoro bambikiwe, ubahishurire kumenya ubwiza wasize. Tubabarire baguhemukiye, utweza bagucumuyeho, udutunganya bakugomeye bakakwibambira ubwa kabiri. Uganiriza abapapa n'abamama, uganiriza abahungu n'abakobwa, uganiriza umuntu wese mu izina ryawe Yesu. Abantu batihana bongeye kumubamba n'umuruho munini, umubabaza iteka, umubabaza iteka, umubabaza iteka. Mwami Yesu,
mwami Yesu, akubiswi mwami Yesu, inkoni nyinshi mwami Yesu, uganire n'itorero, uganire n'abantu b'iki gihe, uganire n'itorero ry'iki gihe, uganire n'abakuze, uganire n'abatoya mwana, uganirize bose mana y'Imana, uganirize bose mwana. arafite shishije bugufi Mwami ndagushimiye, icyubahiro kikugarukire kuko ari we Mana. Ijambo ryawe rikoresha ibitangaza n'ibimenyetso. Amahoro y'Imana naganze mu izina rya Yesu, amen. yatewe icumu